از حجی عسکری جوالاتا مردین قزاز توری گنده جرزی تورنه خرید آقای جرزی من نابم حجی عسکریه گنده ما تخمینا 100 مالیه 600-700 nüfus ted heye gelira günde me genime ceye niske noke hayvancılığa ayrıyeten jî em ticaret ejitkin genç menceme şu kadar nisebine midyate Diyarbakır Urfa alışverişe ticaret etkin ve su malzemesi falan dikiril ve bilga merdine Diyarbakır difroşu و عشیره ما ام نجاری عشیرتینه گنده ما ناوی اساسی گنده ما ناوی جرزه ترکی تاش کویه ایجا احمد ترک آغای ما بریه هم ملت وکیلیم هم ملت یا başkanı ما مردینه رو که هات گنده ما پر جیر خدمت او کر karşılama o kir پر کیفا اجمر هات گواقی از ناوی گنده ما اساس بکم گنده سرهلدانه احمد ترک ev navajlı günde mekkiriye. Jberve ki yani emcina jel ve bilgi çıkar kem be emc günde serhildani neji faham dike emc cirzine. Günde me çoğunluk le İzmir'e hene le Adana hene le İstanbul hene le Bismil Qaza Diyarbakır günde me çoğunluğu bir giş bir ticaret yere uğraşmıştı. O günde me civara 300 sal beri Günde Kızıltepe Kilebin merkeza Necariye'ye jüve dere göçi vi günde Cerze bune. O ağe meji Hacı Navafi Kilebin'ye hem aşiret reisemeye hem ağemeye. Ana vefat kiye rahmet kiye bir tahminamda başladım ana kuruyu biyeca başkanı ve aşiret tamay Necariye. Yani az bir kaysi zanım تخمينا 20 جندي البرية وهي نده جنجيل النسيبينية القزاز تورية اللي تشنارية بسم الله أنا جندي نجارية başka nizam yani hepinci az nizam hayal Musa Aynter eve yazar Diyarbakır şehit ket ev khoji necariye ev aşirameye